Kakenhun nilai jung ka hit and run kalayo ban khori kanam lado hagalempung nilai cricket bala penia jaka HNYF Motion Road Circle hapo kasnong lang msing A kabra nakathan Motion Road West Kasil District. Hakajing ikon final kabala long pedang ka hit and run persya kasdang biang A ka hit and run kalayo ban kamai hadu shi spa lai run kadba kasdang biang A kalayo tang nyau run bat hablot ki wicket kabala penlong rui ka hit and run ban yo ra kanam lado nakaba job dasan pun riuron. Hagan ni kasi pen happer dalai don rengkat lang ru uba an kupar yau pniau headman ka nong kunru kum ukong san uba smalling nong siang presiden ke HNYF Motion Road Circle bat kiwe. Selamat ya kitu gigintin ki ba pila ay kini ngapor ka bamenta bat kum juro na kaliang jungi ya ka benhei ka senyang ka ba pila wanra lani pila yarap namenta jungi kini ngapor ka bamenta ka kharwo na kaliang jungi ka seng HNYF ka ba ngila khot namenta jongpi ngila banong kublai sibun ya kijing la kloi ke jongpi ladangi syelek kai pelawing ladagi kon samla ki kon kena ke jungi kini lekai tang pelawing nginomi ya kisap ke jongki ubre bestat mano bala banlen henry ladang ngimpli kalat kumno ken laj ban kren ladangi syelek kai pelawing ladagi kon samla ki kon kena ke jungi kini lekai tang pelawing nginomi ya kisap ke jongki